Oba bindo melanong urang ba hakasan hima sima uloong kejingwan KMDC bertemai hapo ke KHADC kalong kebas ngutenat nomor kipat ba kijet bat chania ya kene keseng nomor kidon kinong rim terikam kiba aijing kelah ka sensyar ka khadar kumta kipat ba kipediang ya ke VPP. Oba bindo uloong kejing pai khmat kipat ba syakene keseng temai nomor kidon kinong yalam kinong teri parti kibadang temai kibom don kidak pentho bria. Oba bindo kumuri orang ba ula kentu yegne ken hun temai kebansa thau yaki isi temai hapo ke HDC bakidei ban syakri hok kentat yikjing penmelin bamsap sensyar ka bakhoj kumba kanongrim ka parti ka khlei bat kumba ki pajba ki angnot bat khmi lenti ka sensyar ka khadar bayaj bet hapo ke jela kumundong mi khmat ubala rim uba bindo ulai thu bamau cet kelai ki pajba bat uyaine halaka jong kanongrim bat la bamsap ne bam habakeli halol ka jingjob ka khun jong u nakane ka seng VPP ka kong deiti majau na malki la yumkhra uba bindo ulethu ba ukrsha ne ka khun Henry kalong ba ummi banlet hakiren san yala election ndakamata jongka komukpa nga kitbok ya ka khun bakan trei bha bat kan ai ka jingshakri ka babha bat ka babet ka sensyar ka khadar asutanat pakipat ba kamal ki lem khra kishania ya ka party VP ki bala pin kup bor ka khun jungu ban long kanong mi khmat chapo ka district council ka banrap uba bindo wan gong kalong ngam sim ong banganum kersan nanti kalong banganum mi syaki rensan jongka jingga kenduk jongki ki jilang kini tak te kata ngalabat ke khtir ngalabat ke khtir ngam sim le kalong nunggu jilang ke jongki chalo jilang ye ngam sim le te kum bangalakren kum ta tan hayim hang tai hang ne hayim te kaladon ke jingga kenduk te hang tang kaladon setenang nang ta ke jingjob je iru ke dei halor kinong rim kinong rim ban kadawa haka jinglong jung i gum ka briu shwa ti labiang karta ka babiang da long kmi jung aru ikhon nang lasta tadi kinong ya sai an lawyer te kita gi background jungi te ila don sigun pat ka experience knowledge ka politics nomor kila don mangan dang rit ente kata ngasngo she's deserving kisongnia ta jungi pat ka paila nga saki song thoi kata ro kinong kersha lo kita kinong rit idon ha kan hon ya seng jungi pra pakilaya don langki nongiram ki ba napa ba den long tengu ba jo dis council na long tengu MLA ta kidam su MP jong ka lok sabha but katu ni pat ki veji khot ru ki bai I don't see work experience dengan ni kan hon thamai jong ki kapakila shimru mo yung nishan symbol pra ula kring mai khamtam ki nongrep ki pai nongrep ki de ndai tangki nongrep te hayeng ru bulan kam yu pra te mampe no yu skop mampe no yu kuba te symbol yuki ruba biang ha wala kring ya ka jumut juki pada khamtam oi pimutan kilong kumi khamtam ki nongrep ni nong khayi bungta te katar bade gawai kepala penlong ya kanika kan hon juki VP bakin yo ya kajing kersian juki brio juki ba kamtam ba kadang dei ke parti ke ba nang katu ni por pada seleme ba kumta
musim dan mana babu enam dan dia botok beria bondan hak ni keseng di kita ki penlong ki pai ba ban mau kering ke jimut di berkat juki de mungkin ai ke jing kersyam bada ke jing kemi lenti ru ba kinong yalam hang ni bad kini kun hon kinlong ki babat ikan ngurim lajong akor ka burom bad haju opor pat ban long kita ki nong peniat bantai ka mo himlang ka salang bantai ka roi ka par gejela kata kalau ka jing kemi lenti jing ki ba nakini kinong yalam ki badan hapo na pura amta Tmai kita arjai lah jai. Kita kibat tmai kibat tibi ye, beri mo kibat dang senang. Kita kibat tmai pat kibat naga jing ya don benta jungki sibuk kum ini khut junga. Ya don benta sibuk ne hakalong ye kalong sem. Wang ngala long nong ikmat pat ba. Ba khandai sir. Henry Hussein ngala job kum MDC. Henry Hussein ter tikini khun junga lagu nuh tak poit yang khamrit Henry dal khamhe ti ladon bentalang. Arsi ngala job kum MLA. Sisien kum bentak kum nominated MDC. Tu lagu tak ke kum nominated MDC. Te kamu nyosien kum MDC arsien kum MLA. Along speaker te along deputy chief minister kila ilut bun ke te kum na kabenta jong i kamu ini khu jonga ilai kita ilai kum no ngatrei kum no ngaim shano ngawan lai ilut te kanya pher si bun ha preng jong i bat kibai tmai ki bam yo kum ya kata ka lat kum ya kata ka kabu ko yo mai te kita arjat ki bat tmai yang ni te kita ki bam podon experience ai te kum ya kita kan cimpor ban len kan cimpor ban yo katu ni ki buit ki jing hikai kum ter ndai kum no kum tai ni khun junga ini jela ilut pun ki ite kan kham suk na kum ta jung i kan kham kuloi na kum ta jung i ba la ilut la de ki kmat la jong ama de ka mo met la jong ka jing ya de kam de jam pi ki don bun ki ba Mongsan iba mongsan po ka discounted de kawai ke long working kin penne ki pensa mo ya ki ni ki nongrim ki ba ladon lupa akran chai ki badon lupa mongsan bi kumno bat penne anang pen klan ya ka Rukom kerti ke dustur peniat governance yang hima sensial khadar ki hima cui ni lo kerja pendiri ko dan bong ha kini hima cui sim sodar kini ke sistem cui pat kawan sedar shinong kawan kira ba shinong rambat dam mi kepada nanti aduk kata-kata bani kiwi pat pansiat baru tak betul. Dia tak tahu. Kebanun kong Kapa kino ki executive committee ki bawan. Kino pej bahai ni kunta. Ba dai na kisnong ki thau jungi, na ki hima jungi. Lada ki hima ki long ki yai bet. Bon ki yai bet. Pej menta. Kaji monrung jungi. Jai undi bapir nadu na Bangladesh ban na kibai ki jaka ki belong ki banyak hab buat kani keri jungi kemudian asram buat komentar ter te kanir udah gue komentar bagi kinhab banyak pejbah ya ka khando ya ka siap ya ka khaji ke peteng Kani ka trading by non-tribal su kate ko ipat. Kaba kinhap yada ki beri jungi. Yakin no khai barit jungi. Kino khai barit jungi kidon hakeleng. Wei.
Berit. Baar. Mempadon kejenang kejing tip kumadon kiwe-kiwe. Kiwe-kiwe di kayi na kawe kejelas, kawe kejelas. Ijungi betang tu. Itu isinong ni nong loi tiet tu ikut tu. Te nak tak tahu suki dekila kelah he. Kita kejungi baru kita lei ben kayi. Pat sekiwe-kiwe ki jelas. Suku kumsi Assam. Lani Bangladesh. Lani ki yo ki hat ki badon siki bodar untar. Te kamu kanir ko dikoi ke bentar. Ke kayi ke pateng ke ekonomi. Kayo kot yung ki pajba yung siki nong bendong. Jadi nak ki yo ki hat. Bat nak ki kayi ki pateng. Te kanir ko ipat kongsan ha ke badon lagi. Kajing perking ya kajing kayi lagi mender. Kani ke trading by non travels. Kani ko dah nak discount sil. Mendai ke state government. Gimana awan kayi mon. Gimana awan kayi mon. Te kani ko taru kalau ko baron kam ha wan pej. Kamu ai sih gitu ki belum disturbing. Wan ai Mendai benai ko mal. Tamu si ombo dei long kayi. Bawa nak ki belum dapat. Ki belum genuine ki basa hang ni ki ba don ke jing ada ki kam ki jam kamu apa ya ndai ki be pat ki ba untip ki wan ai ga si ai la ban deny la benum ai do itu ile se ko me ki te ki bentar pat yang ka diskomsil ni punya ma pe ka an kanun kedan ka ke legal system yung ka district council kamu kedua ke district council code district council code washime ki mo ko dumai ko buon pun sin pai ba sa na kondong jungi ki khamle district council code maka sup ke je krani khana triti ke dostor kinong bishar ki sotu kinong bisharu ya ki bentar ke dei ba ki an mo ko dumai ngai lo di nga banjur bahkan ko extip miti kawan kan kampen klanju shu yaki village code jungi ini village code ni kadon na du mentah gideng don tambala kiwan ki isi ki bakam khambit khambiang kamut kinang penlong kini ki village code berkam lo more effective kam terkam sibut kami barit Malayu sejulong ikam barit na nong kondong Malayu seorang kam barit nilayu shanong stone decide settle immediately bakakoloi jinglut roduna kabailet baiwan ru lalai kaporu kal lai pam benlet cek itu ki kasiri village code sebagai OIP hak kabakirang ba shnong sodar shnong ki menteri CM kin simaki kini kita nak buat tu kan, mentah pada sepangga ki village code yang ni. Ngasko ba kita don kini village code, tambah isuki makin tu no. Andai baleng orang makadon kam ki village code. Pilalat kapan kong ya kapor jom pi ba pin be balai ciki district headquarter. Pilalat hasnong decide ba kapor. Si pilat ciki ni ki code ki ba district code, subdivisional code. Simpur sibun. It takes time. Mendai syuk tang diki benai diki senam. Village code tang diki tayo. Terkasuk lah sibun. Jinglut kaduna hapu osrong lajong ilaka lajong la ban decide diki petty cases. Beri ya kini tai. Ndon kam malej sibuk ki code yung ka sarkar. Terkatar ko deko bentar. Terkadis council Tengah kabuan bagi ki ba basic schedule pinsa I mo powers and functions hang tu pin salah belum dikiki bro. Di kita bang khmi enti ba kani ke isi ke bakin ya penlong mentah khamtam da kani ke seng thamai ke ba de ke seng na kani ke jakahi na ke bat sumbol bode ya ha ba ke jai benriu bat ki norep ki jungi khamtam te kin khampe ji kini ke bentar khamtam kumno wan pen khlain ya ka sensial khadar cikin nong pendam ngam don kanu ko scam po jing sekri junga
Katas pos dem kat kendai spa nyo huar along nom ikmat pai ba kat prasnem tik kat kendai spa nyo huar along along kum MDC 1972 kena kat prasnem along MDC ngam don AA hadis council ngam don AA hakastir government no scan na kwa ikini berkhoi sincere hok sincere da berkhoi yang pai ba kan pai ba kebentar je pi wa pi yo itulok na ka tunte yo pi we pu we no bola yo pulu di kasep lo jom ki yo tulok ye wat jubam tu wat jubam sam naki mo kam ki ba dei bu se cha khadar kham tam yo pai ba kata ka dei ka banga nga ane lu ko mesti na khilin ti ba kini kun ja kham tam nga not ban berten nga not ban hukum nga not ban peni nga not ban kedokแต่คิดดีมันเละกันแล้วเละผมจะงินละชิบุนเงินละชิบุนเนี่ยนึกมั้งน่ากับบัมกลบน่ากับบัมซ้ำว่าก็ได้เป็นเรื่องชุบไปบ้างก็เป็นตาจุบไปบ้างก็ได้เรื่องชุบไปบ้างก็ไปน้องยุกี้เถอะก็เละชิกี้ก็ถ้าก็ได้ก็บังอาจจะมุ่งยุกี้